adda sagataɓe gaynoɓe haaju men adda politique maɗum stratégie ji wawa hokkude kañum on parti FDG laamu minen tangini kanko Ousmane Gawal o waway gaynude o waway nabde parti on haga présidence de la république donc haɗa ko ɗum pousse e amen pousse e militaɓe parti on hino yiɗimo no holermo hino jikkimo hino tangini ko goyno ko ɓiɗɗo gorko ha e makko par ce que parti on ilandema o wi ka parti hande ndaare alaɗe to ɗon konngol haala magina laamu kanko ɗon ko wonno ɗon si o haalino a yiyana pouvoir Alpha Condé no wasiya no woni yaara ɗo ni si tawi ko a ɓiɗɗo gorko si tawi few ko a ɓiɗɗo gorko ma Ousmane Gawal ko ɓiɗɗo gorko yomin himo ko IFDG yomin yimo ko siège IFDG wona okkugol ma valeur an Jakaria wona okkugol ma valeur mais si tawi few ko a ɓiɗɗo gorko ka ɓi bemma billah haray meɗen habbima ko siège de l'IFDG wona juutingo yewtere mais an e Ousmane Gawal e Bawuri e ɓe faalaɓe fof detirugol bonnugol fi IFDG e ɓe sukaɓe yaltuɓe ɗe balle ɗo no fammini hoore mum kañum tun jeyla Guinée yeeya action yeeya ɓiɓɓe Guinée en fof ko si tawi few kon worɓe meɗen heeɗi yon ɗo congrès o déjà date ton taƴama le 19 ha le 20 yehe si tawi few kon ɓiɓɓe worɓe yehe présente ɗon candidat jama on dara si wotana yehe si tawi few kon ɓiɓɓe worɓe tawi fey ɗum hooli hoore mum yehe ka siège ma yeho ko congrès waɗete ɗon waɗum si tawi IFDG ko fimo yehe si tawi ɗon hooli few si on ari fi congrès on ɗon wawi organiser congrès on wii ɗon wawi organiser congrès yehe organiser on congrès on si tawi few kon ɓiɓɓe worɓe ɗon hooli Guinée fof no ɓaawa mum yiɓe souteni on fi IFDG ma Mamadi Doumbouya no souteni on fi IFDG yehe ko toon wawɗon holde bétisiyagal mo ngal ko laggine to wawɗon hollude bétisiyagal mum na okkugol ma valeur meeɗa duwa yewtede an ha naata e nder gayɗe daari an hunduko ma yilmu ko fi Allah ay hunduko ma yilmu ko ay iɗa wawi soutenide goɗɗo aɗi an présidente ɗa fi organise go congrès IFDG aɗi an yaha an yahu si ko a ɓiɗɗo gorko hara soutenali inna yiɗa ɓawa Ousmane Gawal yahu si tawi ko a ɓiɗɗo gorko yimɓe ɗo jooɗi tun ɗo juutini sekkoji mum a inna lingi ɗo daro ɗo innugol kañum no wawi organise ko IFDG par ce que suudu makko liɓa ko yimɓe wonɓe nanga ko yimɓe jelo fuɗɗa nangede fi IFDG an no yiɗon flanki ko laggine ɗo yiɗon jooɗi ɗon sikko ɗo peeyi on fof ko fimo wono ilmoya si tawi few ko a ɓiɗɗo gorko min mi fillito si tawi few ko a ɓiɗɗo gorko iɗa hooli few ko a ɓiɗɗo bemma few yaw ma yimbina Ousmane Gawal o yaw ay hunduko ma yilmu ko yaw hande kadi min ala accande goto hande kadi kole bappe innugol kaari joni min takkantomo min takkanta ko hay goto si tawi few ko a ɓiɗɗo gorko min ni yaw immi Ousmane Gawal yaw fi IFDG mais nani go Serelak mo fof ko contre IFDG ɗon adda pick-up je ɗon winda Serag IFDG si tawi few ko a ɓiɗɗo gorko min ni ma Ousmane Gawal ko ɓiɗɗo gorko yehe fi ardagol IFDG ko on say min hollata ko homɓe yimɓe dugulaɓe yehe si tawi few kon worɓe on yafoto na ɗumannagal mais yoɓe yaw ɓe ardo IFDG congrès on organisé te ɗe balle yoɓe yaw kala wawɗo libude Alaji Sellu fi o congrès on yoɓe yaw yo o yaw heɗe ha ñande retour Alaji Sellu on organisé te argol laggine nden ñande mum o anda si tawi laggine guinéɓe ɓe no ɓawa mum yimɓe no jooɗi to e juutingo sekkoji mum ayna yilmuɓe ɓe jooɗo haalugol ko ɓe haali o internet onon anda onon hulata onon sikkude ɗum ɗo feƴƴata on hulata on naareta piiji fusko hoore mo yimɓe yaltama soutenide on ɗo o babali mo dabola mo famine hoore makko kanko jeeyi action ngal hiɗon jooɗi ɗo eɗon sokkade Bawuri haalnoɓe 2021 ni si transition juuti ko bonnugol fi démocratique lendim ko bonnangol citoyen ɓe fof na ɗo Bawuri yaltino hunduko mum ko haalde ñande hande imo soutenide ɗum ɗo awa si tawi few kon ɓiɓɓe worɓe IFDG no waali ɗa Serag no ɗa konto wawa ton ɓantude déjà hoore fi IFDG iɗon ko senirde si tawi few ay hunduko ma yilmu ko min ay hunduko tonele ma ñibdude si tawi few ko a ɓiɗɗo gorko yehe immi Ousmane Gawal fi ardago IFDG yimɓe wasuɓe leydi no jooɗi ɗum ɓaawo caméra ji nde daro haalugol no piiji gon toon bordel yagal yehe arda ɗum IFDG aw ɓayɗo sikkude IFDG ko ƴettugol ɗum vélo do Guinaya yehe